Što opaže? Jedan put probaj za fokus još jedan put. Evo vidi, ovaj iz prve klupe se odmah javlja. Ajde ti iz prve klupe, izvoli. Dobro, ostavi se. To si vidio. Što se događa? Što opaže? Bravo. Evo ga, mi smo ulili redom vodu, zatim deterdžent, ovu zelenu tekućinu, ulje koje je na vrhu, glicerin i voćni sirup koji je najteži, on je pao na dno. I što mislite, je li gušće ulje ili voda? Smatraš da je ulje gušće? I zato ono pluta gore na površini, zato što je gušće. I zato što ulje pluta na vodi, tako se može očistiti i prolivena nafta u moru da ne zagadi more. Dobro. Gotovo. Thank you.